ремонт отыр. Тоқтаңыздар. Алекс, аман қал тоқтап тұрасың. Ұят әлі олға? Oldu. Bir yılda tutup bir fayda ötmedi da hafta en başta tuttu. Sen zanlıçan upravleri aytı da ben yeni aravatası var. Var arttan arabaysa var dedi. Sen göz ölçüp şup dedi da. Bizdeki. Alıp geliş gerek болады. Onda kuratsınız. Ya, işe buların төлемдегі штрафтары да бар. Айке аспен соңыз, башы оларды. Bayım da toxtab tur al derdi. Toxtab turun sal derdi. Оператор баланс çıkıyor. Байке кетіп қалды ya. Çal oturup. Yok, çıkırılады. Байке, қандай чалып отыруым аны. Ошондо сиздин барып сөмке кылдырып аткан ошол да туурабы? Артыңардан алдыңардан тартып келе атат эле. Руководство тұрады, яқтады, еш нәрсе кыла албайсыз эле. Оператор баланс çıkты санадым. Оператор санатынан кетіп қалды. Ошол çıkты сабы. Кеттик. Штраф жазалбайсыз, бияқта. Хороший мекен штрафтар işte. И за что? Давайте сейчас. 15 минут көрсүз. Давайте. Мыйзам боюнча билесиз да, 3 жылдан Башка номер Байке. Азыр төлөп салабы Байке? Буга чейин төлөшмөк. Вообще проблема.